megalayapost.news. हम लोग तो यहाँ पे रहने वाला तो आप लोग के इन लोग हैं हम लोग तो आज मैंने रात में लगेंगे रात में Lian kajing kenaan kabalami krishnong kapur Meghalaya bal Assam katan mai khuli na kajing le dusman kibri bomla ban itu na Assam kibala lej banta rong bat pandam ya kajing tho har tali ki maunong rim jong kajing pentre ka scheme MNREGA hakate krishnong kabala poiru shaupun kajing snam hadian bagaladon kajing sho edan na kalyang katu kaningut kiri rong ba kilaya thu baha kapor bodon ki bawanta rong bat pandam ya kajing tho agiti ki maunong rim kipulit Assam ru kidon henry kim shamla le AA bat ailat ben ya ki pajba bade ne ka stem na kalyang kibri snong kilale ru ban tho dak biang hagiti ki mau henry lami pat kibri bom itu na gajala Assam wala sedang bansho bandat pan yaki daki ding ki se wala ki pulit Assam ki don hagatu gajaka ban pahara na kalyang kaseng FKJGP North Khasils District lembat ko all right marwet people federation kilahiar syagati gajaka ban senran bat ajing kersyan yaki pajba ksnong mai khuli ban le jurip ru yaki teki mau nong rim ki balasha pendam bar hakum kate ka poru kibri na gajala Assam kilami syagati gajaka ban pen e betrang bar ban kam trai bagati gajaka ka hap sya Assam kabalami ru kitmak tien ka bajur pat kinoyalam ke FKJGP habakran kilat pathai kubor na kalyang uba luister lengdo ulo ong bakum kaseng kalahiar syagati gajaka ban pa yak jinglong jingman batkum kaseng ka kwa bak syongsuk songsan kadai bandon hagati gajaka namar kadai ka kamram jong sarkar ban pen bet yaki kam ka japun bat kani gajaka kadai hi kebrang hap haupun usam ka jela Meghalaya kumbala sakhiru leng ba jing pentrai kam ya ka scheme MNREGA ulo ong ru bakum ki pajba ka than chatela mingi ngiteli kum sipara bat banam penmi kanu kanu ka huri hura namar ha ka bayde bar ki kam jaka puta kadai ka sarkar ka baha ban pen bet markum ki pajba kim dei ban penmi kanu kanu ka huri hura bat ka basngusi kalong baki basdang bet ban penmi ka huri hura ki dei bet na Assam bat kerpar ru sya ka sarkar baga dei ban pen bet mardor gene ka kam na ka banta ka jingsngan bar ka syongsuk ki pajba Hakawa hak banakong ya kaneka senggo jumi haka jinton duty yung ki Assam police la pandang kanu je hana on ki Assam police nga mar bang wan kli ya Assam police ki bataya hana on kundai bajin min met ha kan met si sejak te nga kli jing kli ki Assam police ma on balai ada fin tip kum tak kundai bajin kata mat pi yui dan tip ya kata ba pendap dia kum balai pisha ya kata maka ba sha pi update yang ne kenang ban pelong jai ndai ban pelong hui hura petang ba ya kata kajing hui hura la na fi la ailat fi ban pendam ya kaneka sambut te takada nga pendam ya ki Assam police ba ha ka jinton di tujung fi la ala kan kam kata kamu la ala ka kam ba bamdei nga de we sama ba nga long ba menghikai balak sampai mentala dengan reus nem kene ge jengjonga sene te kata ngako ban kren te ka kaling ke jinglong long pri hura te menin snible bra sni krem wan me sene tambah komentar kunjong ala awan ni bak ayo iya kana ke jing pendam ya ka sembut jungi te kunjong apa la ong yang aba nong papa na ong ke sembut jungi la pendam manu te takadang la awan ke dia te itu kiti wa hawangi semju ne au tot mai mata singi thok dia nakada bala pendam hatu khasni sajan yang te atau yang mata singi te nakata te hadin ba siaban tho ya kan ka san thok yang mania kan sembut ni hadin bala tarong hadin tarong setel adon biang gawe ka sambot jong ka mandreka ya kataru mud ban airong biang tingi la lei chakmat ban airong biang ya kata te hata por hi nong Assam ki attack e biru jeni kanu beje kata aja long subo je nem step tang kata na kata daw bala long kelas mana chinga ya ge chingin jaga aro achik aro khasi ba apsane wan ba je kata ba je ba la khra ba chinga kusi be banyak bor mana ha muksa sini presiden ko kubor na ini ko ha sini presiden ba ini ham dungu baba ichi ba ha biar maksa na song ichi inspection kan are banyak de ya somo ha ontisa na song ko khima khamak nemo khima kabu angi achik name namjamo khima kabu ne ba agade pure khasi sa angi ma baba khasi angi baba khasi ne ba achik alam na de sini presiden au ino agane ara chinga ino mani menreba mani ni mana inspection ka nama chini ya de jaga de chini asa chini a je kata ba chinga ade boni on barang de ba chi ba angni a ha ni mun sa mai irang Assam ni mandeng mana golmal kanya
dengan inspection kan lagi. Limun sa cini present bawa agannya mama buat sabah golpunya. Mani kemana agannya biar daude dengan first foremost sa wade wa santina mo nila jumna. Ma singa pemande orang pemande. Absen ramah yang absen jaga orang yang hari baya. Limun sa dalning mensa dau ni. Jadi kita apa? Ya gulmar kan anang jaharo kali antang mandi pun amin ini bo aro cini present awakannya singa ba cini NGO ni citi ongen government una wa solution ko ya jeba laprau ngai no jeba gondogol nga singa dau present akannya citi si ongen government si ya solve kana ya problem lang ko Sengi ngaseng FKSP long iwan ban inspection ban pek kai ke balaja nomor ba ting long bala nangi sinya kan ke sosial media ro ting ke dalam baka ke ban tip ke jing sosial ni na kadang jomi hadin ban lawai ban meeting mata resmi dan ka isi jong manat hasil desain ke hadin ban latip ke jing jingja ke don ke jingja sane ni lawan ni kala de na kalian jomi gitu khat bar khat ki ba khmat ni laywan ini ting isya ka jingja ka ba ladat jahang ni dan akan yang jadi keseng hi ke ba kampusan kalong ba ni kwa ba kajing samsungan long bro art di state la benong ba kate asam kane ma ni kate Ibril kila benik kila benwan manggasni kada kadam kata kajing kaja musong ba kamdon kata kajing dengan sungguhan ba kampusan kate ke ba kajing ya sup jom ki Ibril but apa ini dikata kalam dispute kepada nakalian jong ki government of Assam di Assam ini apa banyak di ong ba karon kene kalam dispute kalam dispute ni yang ba kene kalam dispute ni lek yang ni tang bensu inspection ya nakalian jong parlok jong ni garo ma cukup thi da ilam ne yang bakam di kalam dispute kadai kaya rinti kalau semahin nakalian jong kene ka maikuli kadai sok NRGS karena kalian jungi lah pensisa me kadai ke jaka jungi ke boleh ni meeting ni banyak bangilek support ke jaka jungi nindon jike kadai kata kata ulong pada kalian jungi kung kasai ni one inspection hadin bangilawan inspection habai dei bukan jaka nya ngasumpunan kadai government ke bahap tu na kalian jong state government na po megalaya na kalian jong state government of Assam penora ay kajing ya sumsungan bro arti bijak mendru nagade na kalian joki asamis lakade na po khasi garo jami na po negane kawai kade kajing kwa jami kung kasay hibar kawai kade ka sumsungan bat kumboang mene long bangi imta hapo kade India la ban ong bangi de seven sister hapo non isni laban nilai sebuah state di saking bank habis nilai sebuah mainland India dengan ngasobon ang mene ya kibru na po Assam ro ngalong ki batek ni dai ki seven sister we are brother sister te kamdei ban minya mai bangin ya bangin sok bangin ran dai ka bakam kusan hi kum ki kanjam kum ki parado aslam bat haji ko por kum ki jat bendreu hi kadai ke songsuk songsan ke bakam kampung san de panipet habai dei ka jaka puta ngaso pun ang kadai ke kini ki artli ke step la kadai ke step Assam la kadai ke step meghalaya kidai na ki ban hapan pek kini ki jaka ki puta namar baham bagi ambil kai nakawai ka por sa kawai ka por ni kani ka jingya ka ja po kapun ka nakaliang jong sakal Meghalaya kamla aban baik nakaliang jong ka sakal Assam ka pha iki jat bandel joki ban klun siapa ka jelas Meghalaya kata ka sil man kapur nakawai kapur sa kawai kapur ting ka sakal Assam ka sim kabu bang bakadan ka jingya penbek ada napo pat kapha ada kiwai par dijat madeu la bonong bakini di jat madeu juga sang musyong basa angger kinde di jat madeu asmis la bandai ki Bengali la bandai ki Muslim la bandai ki wei pat kita bandai habang ipet haboro silter kini ki jaka ki baya kerja ki babun hi ki bangi ki jat bandai joni napo jat bandai garo napo jat bandai khasi joni napo jelam me khadia
ni tungku ndai bat ki jat bendreu Assamese lane ki Karbi ndai bat ki ne ki Kachari benia tungku bet man kapor bat ki Bengali bat ki Muslim man kapor dengan ong ya ko government bakini ti boro arti government di tinhap ban jisul no ya kane ko problem kabam nakaway kapor sabu kaway kapor MeghalayaPost.news.